guys, good morning to everyone. Welcome back to another vlog. Kalau teman-teman boybo masih hidungman, angbo masih hidungman tu exam sana kai video banyak kemana ada. Tu di video banyak kesabai. Teman-teman video ke sebza semnai lang dia apa buat? Mana tu? Ha? Mana tu? Nanti buat jin gile na hai aku na lagi jin gile ada ni. Mi korang habgan dia. Lanang aku. Ni lah. Kita ni. Man baik selang dulu. Lah, nak hendak. Gili dia nenga. Kasa, ayah sana ya nenga. Hui. Pura kita lagi le hasdong dia. Gila. Dah ding dah. Ding. Dah. Oh, tata lagi nang tata nol ban dua. Ding dah. Laya le pelong tega. Tapai, macam dulu pasal tapai ni aku. Dulu kan dengar? Nah, ay? Entar kam. Jol dit kam dengar. 1 hour later. Sayang kamsan siya ada sekolah thang nampai bayang project ini thang neman. Sayang video kalam ni je sih mana mobile lah kamu nang Daya mana sekolah thang nama basau pokok ada yang sana pun ada kamsan sih. Daya sanse kamsan lah sebenarnya dang lebih atkan thang kadang. Tu dah yang kamsan alam sih, orang hai lekam. Sayang alu burne pai dah ada, ni burne. Mana nak le? Bosta sih kali ni bosta sih orang kerja. Ya udah alu am pai jip bisa ni. Apa? Alu. Dina habis? Marang dulu. Ada yang burne sudah seburne pai dah. Ayat mu ada input ada. Pai burne sih. Sayang alu sop boni nama kita ada nih noni alu tu boni dia ampai au hai nih samram kior euna lah ada sampai samram ane alu sop dah alu kisir nasi first time bana yang gini alu sop tu beri saya nih sih guys alu sop ko boni kang bayar bisa bread sop ini tai sana gose mana zalila media yang kam song nasi Betul dan pun ada mana nang.